dolong pencenglo akape sayang dengan picunjiapan puthot Pubictorong pia kehai pada kehai bot Unity Victory Lapen Prosperity Ameni Lip MEC Constituency Parman Chuki Hola Higher Secondary School Pachok Lamalong ki paman po Matijong ni Paitrok siar ni anar lopor pai si pen lakhain ko rapon ni Lip Constituency ang kang Parman Chuki Hola Higher Secondary School Pachok Lamalong Karbi Anglong Autonomous Council pen Unity Victory Lapen Prosperity Amei padupon Pinibang so many lip local MSC Provitor Rong Pipen Chipaham Pupon. Ningang sampai ke dolong si pini itu acara kam acara saya kita itu pipat tulungi bagi patulungi. Aluhi Sarpo Manpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Chopa Aluhi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Haraghat MLA Dorsing Ronghang Difu MLA Bidya Singing Leng Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC Atum Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Pen Chenglok Rong Asar Kete Kiding Atum Anta nang Chitong Lulu Awalnya BPPC Roku Council of Rural Haya Dominan itu awalnya bisa Bangso Mayalong APSLC Congress Lapen Song Klembang Atum Ametang Song Along COC BJP Ratcharialong Iklem Kidam Kimi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Apan Ning Kaching Sam Ketek Dun Long Ajo Bang Paru ini Abang Pu Abang Pi Atum Cipa Ok Dun Lo Bang Paru ini Don Paru ini susah Bang Buang Pi atau Mudan Mili Karbi Anglong Autonomous Council Mode Tim Karbi Anglong ini kan namanya alang itu manda Kacoro Lapen Kurang Tu Pajarik Lo Ya kapatuak lamlong nilip konsensi araratum Pubiturong pia kehai pan betahinia tams ka pehai pot aprang sinilitum tim Karbi Anglong hin pen dag nilip hawa tum pan ninga krong pen kacoro la pen alang tuman kurwang thupajerik lo la pen ke nilip konsensi angka long akaprek asayang deng kacing thura sayang deng ka pechun jia pan la Pubiturong pia kehai ka bori pen ajok pini RCC bridge tame impu ponong lo la pen hin RCC bus pen andak impu ponong lo pen anjo ke somtado pen chenglok school building pen chenglok akrurang se ICCI scheme si Allah ka beda ke school ta medang mon pilitum doprong dimlong tame dak upgradation school building tame dak puti plido la pen SOPD pen namai puti siatangka do lason si akrurang se la pen residential school ta dak kim ponlo non yok sompola ta puti trokra lak trokera siatangka la ta pinya yok sompono lason tak si akaprek asayang deng do dak tower pen chenglok school building pen chenglok hijun alang pen chenglok akaprek asayang deng kapacing thojia phan raratum aning ke hang ke do joine si Pubiturong pia phan juga damtang election ongdunga vote ki pena joine si pinini tum la haya sayang deng ke klem pon chia phan si tim Karbi Anglong hin pen ke bang